Ziarah ke makam penasehat Karaton Yogyakarta Hyang Syekh Mojo Agung di Kintelan Yogyakarta dilanjutkan niti wewangunan. Di dalam Yudaningrat melihat koleksi kereta kencana koleksi kuda dan melihat reparasi kereta kuda. Di sana kita bisa latihan kerawitan ini, para abdi dalam atau masyarakat biasa bisa latihan kerawitan asal kita harus menjaga sopan santun adat Karaton Yogyakarta yang adiluhur. Kereta kencana dan kuda kelangenannya. Kereta kencana ini biasa digunakan untuk kirap upacara adat Karaton Yogyakarta Hadiningrat. Ada beberapa koleksi kuda piaraan yang sangat menarik, koleksi kuda putih dan hitam. Sumingkire mendung kesapu angin, padange langit wengi, ketinggal cahya bulan ing ngawang-ngawang. Rerunce sijilan sijine tumata lintang jejer-jejer, kerlap-kerlip tanpa leren tanpa sesambat, nglirwake jagat donya saisine. Ati kegawa dadi adem, martelake kuwasaning Gusti kang nyipta jagat saisine. Koleksi toko pakaian adat Karaton Yogyakarta Cokro Suharto.
durung kesapu angin padange langit wengi ketinggal cahya bulan ing ngawang-ngawang apa sing reronce siji lan siji